barababaye bababajwe n'ibyago baba ariko barabakorera barongorwa mu kibuno bakarongorwa mu kanwa intanga zabo z'abagabo babo bakazisuka mu kanwa abagore imitima yabo yatunguye imitima yabo yabyimbye barimo bariyumvira gutoroka ingo zabo kubera ibyo bintu bariko barakorerwa. Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana bene data nshuti za Kristo Yesu. Abafite Bibiliya ni muzifate maze dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi tasoma mu Migani igice cya mbere ku murongo wa 22 tujabuke tuje ku wa 24 n'uwa 25 n'uwa 26. Haleluya. Uyu munsi turasoma imirongo 4. Yesu nashimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba tudatinze karusenga Imana hanyuma twibandanirize ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndagushimiye we mwene data wumvize ubutumwa bwiza by'ukuri urimo urashaka ubwami bw'Imana. Haleluya. Ijambo rivuga ngo abashakana umwete nibo bazambona. Yesu nabagiye neza cyane kandi agume abakomereza agakiza. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe. Ndagushima ndaguhimbaje ukuntu Mwami Yesu Kristo wongeye kungira neza Mana. Ndakweretse abantu bawe Mwami agiye kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze Yesu Kristo ugende ubagiye neza Data. Mana waremye ijuru n'isi ugende ubirukana imyuka mibi yotuma batumva ijambo ryawe. Mwami Yesu ndakwinginze Data wa twese aho bari ubarinde mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti. Data wa twese uri mu ijuru urimo ureza umugeni Uwiteka ndakwinginze ubagire neza Mana kugira ngo birinde icyaha cyaryo cyose. Haleluya. Abatarava mu byaha nabo ndakwinginze Data wa twese nk'uko wavuze ngo ni wowe ufata umutima ukomantaye ukawugira inyamanyama maze ukoroha. Data ndakwinginze abatarakumenya bakumenye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Mwami w'abami sabye nizeye kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Ati yemwe bijuju muzogeza ryari gukunda ubujuju n'abacokoranyi guhimbarwa no gucokora n'ibipfu kugirira urwango ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Rino jambo reka ndayisubiramo. Ati yemwe bijuju muzogeza ryari gukunda ubujuju. Haleluya. Ngo yemwe bijuju muzageza ryari gukunda ubujuju. Rino jambo ry'Imana bano bantu Imana irimo irabwira ntabwo ari babandi bavutse atabwenge bafite, ntabwo ari babandi batagiye mu ishure, ntabwo ari babandi baticaye ku ntebe y'ishure. Bano bantu arimo arabwira n'abantu bayihakanye bariya batayikeneye nibo ariko arabwira no magambo. Haleluya. Ngo yemwe bijuju muzageza ryari gukunda ubujuju. Haleluya. Yesu natugire neza. Umuntu atarimo Kristo Yesu agiranwa n'ikijuju kubera ko ntabyabazi. Ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Iyo umuntu akiri mu byaha ataremera ngo itara rimwakiremo, uwo muntu aba ari kijuju mu buryo bw'umwuka kubera ibyo arimo arakora. Haleluya. Nta bwenge buba bumurimo. Ubwo bwenge
bwenge ninde? Ubwo bwenge ni Kristo Yesu. Yesu natugeneza cyane. Yemwe bijuju, muzageza ryari gukunda ubujuju? Ubwo bujuju Imana irimo iravuga si kindi. Ubwo bujuju nubwo busambanyi bwanyu muri ko murakora, nuko kwibona muri ko murakora, nuko kwikinisha ijoro n'umurango muri ko murakora, nuko gwangano, nuko gucokorana muri ko murakora. Ikindi Yesu Kristo nabagire neza bene data. Uririmba uri kijuju, uvuga ubutumwa uri kijuju, udiyakona uri kijuju atabwenge ufite. Umunyabwenge ni wamenye Imana, ariko ikijuju ni wanze kuva mu nzira ze mbi ngo asange Imana. Yesu nashimye. Mwene data ndimo ndakubwira ngo umwami Yesu araje. Ese azaza asanga ukiri kijuju, azashika asanga ugikunda ubujuju bwawe? Uzageza ryari gukunda ubujuju? Uzageza ryari gukunda ubwo busambanyi bwawe? Uzageza ryari gukunda ubwo bwibone? Uzageza ryari gukunda ubwo businzi bwawe? Uzageza ryari mwene data? Muri impumyi, mwarahumye. Yamara gukora umurimo w'Imana muri impumyi, muririmba muri impumyi. Abandi bakavuga ngo n'abakristo yamara n'impumyi, nta bukristo bwabo barimo. Yemwe nimuhindukire mwihane. Umwami Yesu ari mwarababurira anyuze mu ijambo ngo muzageza ryari gukunda ubujuju. Yesu natugeneza. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu yaritanze ku musaraba, aremera arapfa kubera ibijuju. Yapfuye kubera ibijuju, ntabwo yapfuye kubera abazima, ntabwo yapfuye kubera abanyabwenge. Yesu nashimwe. Umwami Yesu aremera, aremera amaraso ye araseseka kubera ibijuju. Yamara hakuva mu bujuju bwabo, ahubwo babandanya bakunda ubujuju, babandanya baba mu bujuju bwabo, ntabwo bashaka kubivamo. Birateye isoni umuntu w'umukristo agenda muri disco, akagenda guceza yambaye ubusa, akagenda guceza yambaye ubusa. Birababaje. Abakristo bakagenda kunywa inzoga, birababaje. Bagenda kunywa inzoga bakavanga n'isoda, birababaje bene data. Yewe kijuju zageza ryari gukunda ubujuju? Muzageza ryari kubwibone bwabarembeje, ukwambara ubusa kwabarembeje? Muragenda mu rushengero ngo mugiye gusenga, yamara mugiye kugiki, mugiye gutsitaza abantu, mugiye kurimbura abantu. Ugasanga umukobwa yicaye atambikije rimwerekana ikareso. Yemwe bene data, muzageza ryari gukunda ubujuju? Yesu nashimye cyane. Haleluya. Wewe uri umugabo ukitwa ngo uri pasiteri, ariko ufite ubujuju bw'uburyarya muri wewe. Nta kuvuga ukuri ufite. Ibyo uvuga byose n'ububeshi. Uri umubeshi. Uzageza ryari ukunda ubujuju? Ntushobora kubwiza umugore wawe ukuri, ahubwo uramuryarya. Ibyo umubwiye umubwira utamubwiye, ubimubwira bivuye ku munwa gusa, ntabwo bivuye ku mutima. Uri ryarya. Uzageza ryari gukunda ubujuju? Yesu natugeneza. Abagabo muri ko murakwita abagore banyu, muri ko murakora ubujuju bwanyu, mbese muzageza ryari gukunda ubujuju? Ese mugira ngo Imana ntirikirabareba? Imana iri mwirabara ibyo muri ko murikoza bene data. Muri ko murica bagenzi banyu, muri ko muraje gutora imitsi ngo muhe abagabo babagenzi banyu imiti ujya ngo batwara. Muzageza ryari gukunda ubujuju? Yemwe bijuju, yemwe bijuju. Ibyaha muri ko murabikorera mu mpisho, musambanira mu mpisho, mugahe
bwije mukagenda kubikora ese muzageza ryari gukunda ubujuru? Yesu Kristo azagaruke asanga ukiri kijuju ukunda ubujuju. Bishatse kuvuga ko utazi icyazanye Yesu Kristo ngaha mwisi. Yesu Kristo yaje kugira ngo wewe kijuju, wewe munyabyaha ureke ubujuju bwawe. Ariko ibyo muriko murakora, muriko murakomeza ubujuju bwawe. Dusome ku murongo wa 24. Umviriza, ko nabahamagaye namwe mukanga nk'abakura ntihagire ubibabara. Bene data, Imana yo mwijuru yarabahamagaye mwaranze kumva. Yababwiye ngo ndimuve mu nzira zanyu mbi, mwaranze kumva. Mwagumye mukomantaza imitima. Yamaramaje irimo irababurira, irimo irabahamagara. Muzageza ryari gukunda ubujuju? Amatwi yanyu mware yazibye, nimushaka kumva, nimushaka guhindukira Kristo, yamara muzamuronda mutakimubona. Bene data, uburi n'ugutwi niyumve. Mwari mukwiye gushaka Imana yo mwijuru, mwari mukwiye kwihana mukamaramaza. Nimba uri umukristo by'ukuri, nimba warakiriye Yesu Kristo, wari ukwiye kumwemera by'ukuri, ntumwemera igice, kubera ko abamwemera igice nta juru bafite. Mwene data, uzageza ryari gukunda ubujuru? Muzageza ryari gukunda ubujuru? Muzageza ryari gukurura abagabo? Ubwo bubana mwiyambika mamwe ko murakura abagabo. Umusore cyangwa umugabo abonye imbere ukuntu wacapuye igitsina cyawe ukuntu igihe kiragaragara, akakibona kuruca mbese kigaragara mu ipataro, usanga yashushe akararikinisha kubera wewe. Muzageza ryari gukunda ubujuju? Bene data, muzageza ryari? Ayo mabuno yawe uhambira, muragenda mukerekana amakareso, mukagenda mujugumiza amabuno nk'inze nk'imbati igiye gutamagi. Umuhungu yakubita amaso kw'iryo buno ryawe, umugabo yakubita amaso kw'iryo buno ryawe, agaca atangira kujugumira, agaca atangira kuba mubi. None mwene data, uzageza ryari gukunda ubujuju? Muriko murarimbura abantu benshi. Ayo mabere yawe ugenda wanikiye, witwa ngo uri umukristo, ukambara imyenda ino hose zigize iki, zigaragara ino hose haragaragara, ino hose imyenda igakira ino aha ikagenda uku hano hose hakagaragara. Mukambara imyenda hano isatuye kino gice c'amabere, imizi y'amabere ikagaragara. Aho ngaho mukwakura abagabo n'abasore. Umusore yabona amabere yawe ukuntu washizemo isuti yakazamuka, ukamengo n'amavuka kabisa bashize hamwe, agace tangira kumva byanse, ibitekerezo bye bigaca bija kwayo mabere. Bene data, muzageza ryari gukunda ubujuju? Muzageza ryari? Reka ndababwire, umwami Yesu ntago azaguma acecetse, ntago azaguma acecetse. Bene data, hariho abasore bareba mu kwaha kw'abagore bakumva biransi. Kubera iki? Mu kwaha kw'abagore iyo abasore cyangwa abagabo baharebye, hari ukuntu bahacyora, barahabona ukundi kuntu. Ba mama bakobwa, inyambaro yanyu irateye iseseme, ukuntu muriko murambara biteye iseseme. N'ikindi kiriko kirakurura abagabo, ibyo bintu by'ama-makeup muriko murishirako n'ibintu byavuye ikuzimu, bifite ubumara bwo kuzimiza abasore n'abagabo. Bene data, ntago murabona, ntago murireba mu kiyo mwisize umengo mu rubuntuze, umengo mu rubupupe. Kubera iki musa nk'ubupupe? Yesu Imana yakuremanye ntayo ugifite. Bamwe usanga bafite iminkanyari mu maso, ugasanga bafite ibihere mu maso, ugasanga bafite ibindi bintu mu maso. Bamara gushira k'ibyo bipudre n'ibiki byose n'ibyo makeup, cyangwa ugasanga
maso kubera ibyo bintu bisize. Bene data, ibyo byose nibiriko birakurura abagabo. Nimugira iki? Nimwihane. Muzageza ryari gukunda ubujuju? Muzageza ryari gukunda ubujuju? Yesu nashimwe cyane. Icyo nababwira cyo, uyu mwami Yesu, uwo mwami Yesu mwashize inyuma, mvuga uko mwashize inyuma nk'ikoti, ndakubwiza ukuri muzamushaka mutakimubona, kandi muzatakamba ntago azabitaba mu gihe muzamwanze kwitaba namwe. Umwami Yesu arabahamagara by'ukuri, ari mwanyura mu ijambo, ari mwarabakura, ariko mwagize iki? Mwanze kwitaba. None wumva bizaca bigenda gute? Nimwagira mu marushwa mwebwe mwumva muzayihamagara ikitaba, ntabwo izita bizaceceka nkuko namwe mwacecetse. Dusome ku murongo wa 25. Mukagaya inama zanje zose, mukanka kwihanikiriza kwanjye. Ngo mwanga ukwihanikiriza kw'Imana. Imana irabihanikiriza ngo muve mu byaha. Irababwira ngo muve mu byaha, musinzire ku businzi bwawe, murozire ku bwo burozi bwawe, mupfumu uko gupfumagura kwawe nubireke. Ariko ntabwo muri ko murumva. Abarozi baruziye mu rushengero, abakristo basigaye arabarozi, abakristo basigaye abasinzi, abakristo nibo basambanye mu ruhebwa, cyane cyane n'abakozi b'Imana barasambana bakaba ari n'abasinzi. Bene data, muzageza ryari gukunda ubujuju? Muzageza ryari? Nimwihane. Umwami Yesu akeneye ko buri muntu yihana. Yamara iryo zina Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Muvuga ngo Yesu nashimwe, yamara uwo Yesu uvuga nta nubuzi, nta nukurimo. Abadayimoni Satani yari karakure uvuga ngo Yesu nashimwe, warayisambanya arisekera. Yesu nashimwe, warayurasinda arisekera. Uwo Yesu udashaka kwemera, uwo Yesu wakuye nk'ikoti. Mwene data, reka gufyinata n'icyaha, reka gufyina n'icyaha. Nimureke gufyina n'icyaha, dore umwami Yesu araje. Umwami Yesu ageze ku irembo. Nimwihane, nimwihane uko kwiyambika ubusa. Abagabo muri ko marongora abagore banyu mu kibuno, ega sinda ntabwo ndi buce ku ruhande, ndababwiza ukuri. Ntimuri ko murabikora se? Mukarongora abagore banyu mu kanwa, ntimuri ko murabikora? Abagore ubu barimo barashaka kwahukana kubera ibyo muri ko murabakorera. Abagore ubu imitima yabo yabaye nabi kubera kurongorwa mu kibuno no kurongorwa mu kanwa, kandi bikakugwa n'abantu bitwa ngo baramenye Imana by'ukuri. Aho ngaho ngo Imana izaceceka, ntizaceceka. Ntizaceceka. Ntimuri ko murasesa intanga hasi za. Muri ko murabona n'abagore banyu ntimuca mukurayo mugaca musesa hasi. Ntimuvuga ubutumwa mwambaye igipira, nimba babyita igipira ntumbaze, mwambaye ikintu ngo muri ko muranga kubyara. Ntimuririmba mwe mumurya ibinini ngo muri ko murashaka kubyara ku rugero. Bene data, ibyo ntimuri ko murabikora. Ariko ukavuga ngo Yesu nashimwe. Uwo Yesu uri muri hakana, uwo Yesu wihakana ngo nashimwe. Buriya umunwa wawe wumva ukwiriye kuvuga Yesu. Nibyo bizira binuka uri murakora. Iyo Imana ikira kureba, wowe uri muraririmba mu rushengero, ibona kuri kuravuza induru. Kubera iki? Ibyaha uri muraririmbana. Iyo uri muravuga ubutumwa ufite ibyaha muri wewe, Imana irababara. Ati yamara ngo banza witosore wanjyarya ubwo utosora abandi. Imana irababara.
wewe ubu ukwiye kugira iki kwibwira ubutumwa, ubwo butumwa uri murabwira abandi bukamanza bukakunyura, maze ugahindukira nawe aho gacu ugenda kubwira abandi. Muvuga ubutumwa muri njyajya, mukavuga ubutumwa muri abasambanyi, mukavuga ubutumwa mwambaye ubusa, mukavuga ubutumwa mwarihinduye, mukavuga ubutumwa mufite igituta ku mutwe, mukavuga ubutumwa mwiyambitse inuzenye ibitsike ku maso ngo mushaka kugira inuzenye ndende, mukavuga ubutumwa mukatagura ingoyi, mukavuga ubutumwa mwikwise kamaherere, mukavuga ubutumwa amapudre yabarembeje, mukavuga ubutumwa mwambaye ibisheni, mukavuga ubutumwa mbese mwambaye ubusengeri, urimo uravuza induru imbere y'Imana. Urimo uravuza induru imbere y'Imana. Imana ntabwo izaguma ibihanganiye. Imana ntizaguma ibihanganiye. Yesu nabagiye neza. Dusome ku murongo wa 26. Nuko nanje nzobatwengera Mwijigo mu gihe cy'ibyago byanyu, nzobitamba ku muvyimba agatengo kabafashe. Mu gihe cy'ibyago byanyu, mu gihe muzamukubiswe n'amakuba, azabatwengera Mwijigo, azabatwengera Mwijigo. Bishatse kuvuga ko ntago azigera yumva gutaka kwanyu, ntago azigera yumva gutakamba kwanyu, kubera ko mwanze kuva mu nzira zanyu mbi, kubera ko mwanze guhindukira ngo muve mu byaha. Mu gihe cy'ibyago izicecekera. Washaka muze murambarare n'inda hasi murira, ntizakumva kwira kwanyu. Uko kwira kwanyu kuzaba ari nk'induru imbere y'Imana. Yamaramaje irabahanura. Irabahanura kugira ngo muve mu byaha, muheze mubeho, ariko ntimushaka kuva mu byaha. Ntimushaka kuva mu byaha. Yamara wamwe n'indashaka kuva mu byaha, Imana izagutwika. Imana izagutwika, Imana izakugirira nabi. Yesu natugire neza. Tugiye gusenga Imana. Uyu n'umwanya wo gusenga. Umuntu ashaka kwihana, umuntu ashaka gutubusambanyi bwe, ukwikinisha kwe, ukwihindagura nk'ikiruvuruvu, ushaka kubita, tugiye gusenga. Uri kurarongora umugore mu kibuno, mu kanwa, tugiye gusenga Imana. Ibyo byose nubite. Nubite. Abagore ubu barababaye, bababajwe n'ibyo abagabo barikora bakorera. Barongorwa mu kibuno, bakarongorwa mu kanwa, intanga zabo z'abagabo babo bakazisuka mu kanwa. Abagore imitima yabo yatunguye, imitima yabo yabyimbye, barimo bariyumvira gutoroka ingo zabo kubera ibyo bintu bariko barakorerwa. Reka gukina n'icyaha. Nimureke ibyo bintu bimuri ko murakora. Abagore banyu nta mahoro bafite. Muri ko murabatiriza ngo babahe ahaca umwanda mukuru. Muri ko muragenda mukareba amanyuzenye ibiteye isoni ku mafone yanyu, ugacuri ku mutwe, amaso wayakanuye, uri murareba ibiteye isoni ku mafone yanyu. Muri ariko barasambana. Ibyo ngibyo nibyo muca mufata mukabijana mu rugo, mukagenda gutegeka abagore banyu ngo babibakorera. Bene data nshuti z'umusaraba, ibyo byaha byanyu muri ko murakora, mwari mukwiye kubihagarika rwose kugira ngo ntimuze murimbuke. Abagore banyu bari ko barabyanga, mubona baseka Yamara bafite akababaro mu mutima, basigaye banatinya no kuja ku rushengero kubera ibyo mubakora ijoro n'umurango. Muri ko murabababaza, muri ko murabarangaza. Bene data nshuti z'umusaraba, ni kubera iki muri ko murica abagore banyu nk'uko?
ni kubera iki Imana yo mu ijuru yababaye bene data. Iyo ngeso y'inyamahanga ni muyiteye. Iyo ngeso y'inyamahanga ntabwo ari ikwiye kwinjira mu bakristo. Iyo ngeso y'inyamahanga ntabwo ari ikwiye kwinjira mu bantu bamenye Imana. Ibyo bintu ni mubireke bene data, muzarimbuka. Umugore waramaze kumwasamika, ejo ubundi azaza atambuka, umwanda usohoka kubera ibyo uri muramukorera. Mukanwa gwari indwara mu kanwa kubera kurongora mu kanwa cye. Ni kubera iki muri ko murabikora? Ni kubera iki muri ko murica abantu abagore banyu? Ni kubera iki muri ko murica abantu b'Imana yiremeye? Ni kubera iki muri ko murabikora ibyo bintu? Yamara byababaje Imana. Ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ni mwihane bene data. Namwe bagore, ubwenge ntabwo mufite. Muri ko murabwira abagabo banyu ngo bakorere. Abagore batagira ubwenge, abagore babinjiwemo n'amadayimoni. Muri ko murabwira abagabo banyu ngo baryamane namwe banyuze mu kibuno. Inzira Imana yaremye mwarayanze. Ubu mwishakiye inzira yanyu, mwishakiye inzira yanyu. Ibyo murabikora mu cyitwazo ngo ni umugabo wanjye, ngo ni umugore wanjye. Yamara mwarinjije ibinyamahanga muri mwebwe. Abarimwo barakora ibyo bose, Imana izabarimbura nibatihana. Imana ishaka ko mwihana. Ni kubera iki muri ko murababaza Imana? Ni kubera iki muri ko murababaza Imana? Abagabo bamwe barimwo baragira iki? Imitima yabo iratuntuye kubera abagore babo ngo tangiriye ibi ntitwumvikana, utangiriye ibi ntitwumvikana, utangiriye hano unyure hano ntitwumvikana. Umugabo agaheba agashaka gutekera kandi atamugabo yahukana. Ese icyo kidayimoni mwemwe ngo cinjiri iwanyu mwakirukanye koko ko Imana ije kubarimbura? Imana ije kubarimbura. Abantu bose barimo barakora ibyo bintu, Imana izabarimbura. Imana izabarimbura. Ni mwihane. Uyu ni umwanya wo kwihana. Wowe ni muzurongora umugore wa mu kibuno, ihane. Ni murongora umugore wa mu kanwa, ihane. Yesu natubabarire twese. Abarimo bararongoza abagore babo indimi, Imana mwayiteye iseseme. Ibyo muri kumurikoza byateye iseseme Imana. Ibyo muri ko murakora byateye Imana iseseme. Ni mwihane ko mwanze kumva. Izabatwengera Mwijigo mugihe mwagize amakuba, mugihe mwagize ibyago. Izabatwengera Mwijigo. Nimwayitabaza ntizaza. Tugiye gusenga. Wewe ushaka kwihana, pfukama huri dusenga Imana kandi wizeye. Urashobora kuba uri kurakora ibyaha ntanavuze. Uyu ni umwanya wawe wo kwakira Yesu Kristo umwana n'umukiza wawe. Uwera Mana nyine icyubahiro, ndi imbere yawe Mwami Yesu Kristo ndakwereka abantu bashaka kwihana. Mana ndakwinginze ugende ubeze ubusambanyi, ubeze uburozi, ubeze ibyo byose bibakureho mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ubeze kurongora abagore babo mu kanwa, ubeze kurongora abagore babo mu kibuno. Ibyo byose ubibakureho mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze data twese babicyare mugisha. Mwami Yesu,
amazina yabo wongere uyandike mu gitabo cy'ubugingo, maze amazina yabo uyakure mu gitabo cyo kurimbuka. Urakoze mwami Yesu. Ndakwinginze data twese ano magambo mwami aherekezwe n'umwuka wera kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Sabye nizeye kubyumvishije ni mwiza rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru nibagiye neza.